Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Uba serap Eric Harbuki bolong kertong jangka Bharatiya Janata Party ban aireng hak election sekiyeng darbar thawan ke jela kaban salong hak spotrik jemang arajar apulai hasoyong constituency ulah kerpat ipai ba nong tap vote jong soyong constituency bakin alat no eu hak ne kenti namar bakum bakapau hadien belakut ke election baro ki parti pai khmat baik ban trelang ba ke BJP nak bentawan pen scam ya ke sarkar hak jingelang belalong bagila patai kubor hak arp sautrek wiayong arajar apulai hasilong press club uba serap Eric Harbuki ubla arpun rius nam kerta bat bolong ru kejuk por muktiar ulapan penapat ba ya kimat rekam jong u nak benta banthe ya kisong penroi bat ban kintie wi kipat ba nong snong jong ka soyong constituency lada kipat ba kin penjob u hakne kinti bat ka snong ka jona ka dina po lawe ka bahap constituency soyong bat ka kam ka jam ka jona ka matre ko snong kadai kakam pelida ngadai ku pelida mak ngadai ku candidate jong BJP wajib pun ngadai election ke pemerintahan nak soyong constituency hau niu banai baman hau mi jong senang anjawab pulai kejingmi jona kanongret ba kejingmi jona ani ka election ke pemerintahan balong nama ba abang apet kalian ke sensor khada kakam sanjima sima hapo ka jala Meghalaya ba thampam he ka soyong constituency ngasem bangai ba bidang bun sebun kijing tuna la balong kalian ka yo makwat ka kalian ka pulia putih kirendi singgian ba kwe de Hot ki MLA jongi hakini ki Islam baladan, Islam balade kila de apa. Henry ngarang i paket dia panganama bande kamha susu ya ke ke ba ki kila de. Ba salwe ke jumi ke jona along na ba na ko soyong constituency boros kata ki benmi ekonomi khmat bade tan kinom sam scheme omni ekonomi khmat ki ba de kinom thawan de bung samla bala pendat ya ka jumpule ya kan dengan sim dengan dia kala kabu kepala ai hanga mengalami sekhmat mengalet staying berapa kawan haringkat kecil kesan dengan pan mangsong jangka soyong constituency mengalet staying berapa kawan kumpulong kawan haringkat ku mengalora ini skim di bagian katong berjona boy syara jingjok kalau bilang katu kali nak yang berjona kalau penting aku kejinggi berjona ban wanwa ya ke office karet kalian agriculture but horticulture agi than lu tinggi nama agi than tinggi stay inang guna in paton yu ya ke office yang idon kam kumya kali te ban wanwa ya ke ba kalau ban wanwa ya ke degree college aka than lu tinggi nama po soyong kaladon gawe te ithan dum dingi jungi kirang satin tinggal wa mamra ya dia ko po kathan dingi ko kan long up di ko po soyong ba ko po kathan dingi te ka balai mamra ya State Bank of India dan bat ka Meghalaya Cooperative Apex Bank ko kathan dingi ba ko po soyong nang ba ibalishin loan benta karyan benta business benta gi boro bankan khamsuk yangi ipan nong juga constituency. Tiga pasal kalau penjual solar street light isnong kita constituency. Nombor isnong kita constituency kinong iba satung. Henry limpa gini di street light dari ijing sniu kinong jelaitan po ka isnong katau.
Te kawasan long Manwanra ya ka Eclavia Model Residential School haka constituency kini ka Eclavia Model Residential School kini ka school ka mga penmi na central ka umtan kan pansir by school la penmiang lut na dong syadok na kasokat paling tinggal kwa Manwanra aku yang ni ka school ru apo ka constituency jogi na Maria ni ka school la palat pa aku prime minister jongi te kawasan o bandrio kadai banchna arteli di medium iki mini stadium kawe ang than soyong pat kawe ki than lomding ye knaban kentiu ya ka jingile ka sports kabanyo pan penroy ka kam jungo ka partai tourism aki jaka papier ko constituency ibun ki jaka ko ka constituency jongi idon ki jaka ki itenan tinggal buat akan penroi kumikini ru teman kali lewe kita kibala pan wanra ya rayo buat snong kita pada po constituency ru kowe tiga bah fra kalong ban thawan ban penyo ya direct funding abadur jangka purpose fund lingba kita ba snong khamtam agi snong nong gendong ini direct funding man thawan ini direct funding kalong kumpala abu apo manifesto jangka BJP jangka parti BJP boros kata kali sekolah yang kawe isnong dengan pak pan penlong anya kali nang ba gi ba jindol kam jangka isnong jindol kam chu kumpa apo bayar priyo baginya lekrom bisa indeniu nagi yen kisan di nong isnong ke dengiyo ya kali direct funding kemudian kumpala penlong dengan sokar kumpala dan po ka manifesto jangka BJP boros kata benyo ini direct funding ke po sekolah kawe kantor wasnong kan kamsok ko pan penlong an ni mali kan kamsok ni isnong kita bijongi po ka constituency pa kajalagi po kawe kiro basensari ni India ni po kawe te abang apet ni siem ni kali ro narong sa di kam sa kali parti BJP nama ba kali ka parti kabayaran pahayagi duk isuk khamtang e inomret tingi ibu sibun skill ijongka kibala kanyarap yagi nomret nomor sikhan jungi station po soyong ginam budi badi nomret tinga kwa hade harta badul mengarung ya ka parti BJP nang mangala manyo menyarap yagi nomret lingbagi rupang mereka menjongka kadal ka confident nga man poi sa thom jo jingjok nama kumapilai menta sorka ka di parti boro political party mo yung jong NPP kung UDP HSPDP boro i kili join bat ka BJP ti nomor kapo soyong jongi menta bakadan ka BJP ti ibrio incumbent no sa BJP i nomor ba boro ibanon sa jo magadi ka sorka kami ti NPP hapan pan ni na BJP hapan ya ba ni na BJP i roy di pa kata bagi beliau ini ban kumba pilai mata hadir meladat dengan election general election di balai meladat dalam super mana jadi diberi kata masuk bagi kita ada benong tiang show di BJP nomor baru kiwan pun syabat ke BJP ibannya slow kata ada ibannya suto kakum baju suto jangan di patok masuk senong juga soyo rumah serai suto untahi nomor baru ini iwan maju timenta lada kilet UDP ru kiwan sa BJP, lada kilet NPP ru kiwan sa BJP. Jadi kan nonton singkata ini kan hal lada di penjok pensiun yang ke BJP kan. Kat pembejanya di juga ko di polling station ko constituency. Kibun di Bangalap kila sungya no ben nomor bagi orang ngin tet vote nomor boro kilet sa BJP. Atau ko di tempat daya mana ha yang ada BJP ko so yang te nak tahu tengok nak apa punya apa so beli terpot di beli punya kersan lo ya kan mangang ada di BJP di rumah kersan sendal dek yang terai kan ya sokap pedeng ben nang sibun di jimentor pinyo sibun di singerap pinyo ya apa to masuk air nuksa lo yang buan sin air nuksa di ruang apa pipal mo ya apa doktor udah nanti beli punya tempat nas mo biar let ni ikut direct dengan doktor kan memang mungkin kamsai kan you